Dobar dan, dragi prijatelji. Evo, većina od nas ide u dućan i vidi neke drvo. Većina od nas ne znamo šta je to drvo i kak se zove. To je inače, ovo je rogač. Inače, rogač je drvo, to je veliko drvo i raste na Mediteranu. Jako je dobro za naše drage ptice. Bogat sa vitamine, minerale, on najviše ima vitamine i minerale. Dobar je za probavu, za čišćenje crijevi naše ptice, dobar kod promjena perja i dobavljanje probave, smanjenje razina kolesterola kod naše ptice. Također jako je dobar za kašalj i za prehladu, ima antibiotike u sebi. Također je jako dobar za kosti, pojača kosti kod mladunce. Također je bogat je sa fosfor, kalcijom, sodijom, bakar, magnezija, cink. Ima dosta u sebi vlakna i proteina. Također on ima visoke kalorija. To znači bi bilo poželjno da po zimi to daje 3 puta. Od vitamina, kak sam ja rekao, da ima dosta jak i bogat sa vitaminom. Ima vitamin E, vitamin D, B1, B2, B3, željezo, kalcijum, magnezijum, cink i manganiz. Inače, to je najviše šta ima u taj rogač. Rogač se ne daje kad je ženska ima mladunce, pogotovo kad njih hrane. Morate paziti kad je ženka hrani mladunce. Sad može se dati nakon 28 dana kad izležu mladunce. To on je inače potiče parenje ili motivira za parenje. Znači, ovaj rogač je jako dobar u vrijeme parenje naše ptice. Više daje naše ptice kad se počnu pariti. Znači negdje u 9. mjesec, čak on znaju od 9. mjesec čak do 3. mjesec sljedeće godine. Od ptice do ptice. Kako se napravi recept od toga. Način priprema. Znači, nije tak strašno. Evo, popolite na pol. Pazite, unutra ima koščica, to je jako tvrda koščica. I onda budete ribali. Evo, tu su mali kaj ima unutra, kaj sam mogel dobiti. Dobro, ok, sad. I taj stvari stavite njima u hrani. Kad stavite hrane u posudi, tu možete sipati gore. To je prvi način. Drugi način, rogač na 2-3 komada. Tak napraviti na 2-3 komada, negdje oko, to je jedna, recimo, ovo je jedna dosta za pola litra vode. I onda stavite u pola litra vode, kuhate rogač 20 minuta. Nakon 20 minuta ostavite njega da se ohladi i kad se ohladi, tak njima dajte u posudu za piti. I 24, to znači njima dajte 24 sata. Nakon 24 sata bacite vodu i dajte njima onda čisto vode. To je sve od meni i vidimo se u sljedeći video. Hvala svima i doviđenja.